daha khatam sin nang kut kanin tlai than ha tutan thong karak chimding mi hi velai pia asise Myanmar ma asise chinram zonga asise ren rangai in agar mi COVID-19 zot na kong deu arak silai hi jun na lai ruk in na lai ret chun si malam lai ni tiang thong kan thaining in karak chimlai CNF CNA kama COVID-19 rumven na kantorel khawri lautia CNF CNA chimphan nak no ngai tu pu that ni ni achim atu leo chinama COVID-19 zot na aka rol in kadaw nak achang chwa ma ve I CNF CNA kama min ha jong COVID-19 rumven nak lai kantorel khawri lau ral tuk chan asi cha a zeidang kong jong kon rot khawlo kema him manung tam ngai kanum I rarun ngai chu kan har asana in atu der mun a chun kan torel khawri lautia pu thani ni da ka thamsa chim thantlanga COVID-19 mezo manung parat hu ansi jun na lai sri leo thantlanga Mizoram in atlung min ha kolai in atlung min ha le lungshrin deuh min ha manung pukul an chakna I manung purasina COVID-19 zot nak hu asim mizo hi manung pukul chunga pariat anzo hi mizo na hi Dr. Muthang Clinic a athlaplo mi mizo ansi azol mami ngai an umlautia thantlang COVID-19 Emergency Response Committee in tomwau ngai tu ni da ka thamsa chim tidim pang dal khai khwa zong a COVID-19 zot nak ngai an umle umlo minung som ko an chakna I chu chunga minung hleresina zot nak mu asitia chinam kol chawza ngandam nak minister lhon pu parliament thangni a Facebook chamhaya atel atulyo hi Myanmar ram a sise abik in chinram kul flampang tidim pang le tun sang pang a COVID-19 zot nak ran rangai in akar leo asi junalai surityang flam si ina COVID-19 in azomi minung somkwa le paret an umi anun nak aliam mi minung panga an sitang flam panga hin COVID-19 azor lai silau in akar lai asita ani fatin in mizo ani chep mizo somko le paret chung a siin in atum mi tompal an umi atu hi minung somruk le pasiri chu siin na thlabul leo an si minung panga an nun nak aliam chang tia kan thai jun ni hlai rat tidim khwa CCJ hola COVID-19 zot na angai mo ngai lo an chak manung zale bekhat an chakna I chu chunga manung somli le panhi zot na angai tia tidim tham sini athan thasak thiam Benjamin sum COVID-19 zot nak in negative asachang Mizoram aizol khwa a umleo a COVID-19 in azo I jun na hlai siri a zot nak hu aseti lo negative asachang tia thai asi positive ka si in nirhatyanga an kachak I positive ka siri pang ani hlaili nak jun na hlai siri a an kachak thantik a pathian dot nak thong in negative ka sachang asana in home quarantine in nisari ko umri lai I madi chun kanu sinna katlung khawchang lai tia Benjamin sumni achim thasak thiam Benjamin sumchu thongni hlai kwa kum Myanmar Idol season 4 zomna a first runner up in tainak mutu ase I thajang pe tu tampi angai mi thasak thiam asi tutenda ka chams kan thong chim nak chu hivialin kangori lai ngai tu nandi lak nan chunga kanilo